jasemepet nilutumpen pinilabangso sartifangcho along le mata menang aparman laso along le kachelong lo bangke nilutum sita mening kingsam lo lapen pini Karbi Anglong along ri arlo badu akar binon amenang aparman kache hang along kichun dat mate cepalong lo thega bangka lake ilitum menang aparman kache palong don po fon film ta mat halo ini sartifangcho ku kali kapre kamuni rong film kusom do pulo tangte alang itu mak kemang mat alang itu mal bangso aparman kache hang long fitamme itu aparman kache long no teng lo bang thima itu Karbi bose itu kache pulo Karbi pulo tang itu tumkal kache plang thai ripin lo itu Karbi kur phone mang kala ning sipet ke donangji mat la do theknang po pulo bangso thepi sil tum matha thepi na pot fila bangal tum tame piniyani bangke isiang deng kache so mat rata sikang tong bangke pini Karbi Anglong tumas kam fil tum arjunan ko ka joine pen la bangso aparman itu tum aparman bang chelong lo la bangal tum pen alang tu tame lam thi si ka churo bang tum pa jiring tum Karbi Anglong tum masam silo tum pa churo par pe galang tu tame ta penon mo pe tum prang long tame tum keong rum ajak Karbi Anglong ai su mo te Karbi Anglong ngalong te do kisu mo puta fene cepak lang lo te bon tame ni lin pen ke butang tum mang la pulo te Karbi Anglong long jasemet long le phelang a hem phu gala ke Karbi Anglong tum mas council amena ma la fila posona kisu bangkala ke ini farti bangcho along lelong da la pugali lasi nili tumpen bangkala ke rara siang tong kapele ji to along na ke Karbi Anglong tumas kam sil pen fita none prang ke bangkala man fita na arjunan ji pini kopia pot protang te pini farti bangcho along le la bangso along a victim kali kapre kam da dopik la fili tum kapre ka along le tajong si aron re pen bana cherai do gopini do konta dum la bangso alam the bangke peklang po la pen arona teng pen tum chesong pon po hala bangso pen chesong pen malang tum si pacunang pola bangke alang tum arpu lo la pen la bangso arpu bangke alang tum deng vek nangji athima lake rada siang tong pen la pen nilipading e ke bangke lang apol fetame non farti bangcho along le kai diction ason fi pini mo pen chethan lo Karbi Anglong arat tum kemang jasemepet kopilo itu labang solam kinang ke klang kona pelo pulo tang labang ke jasmet pijer along le lo lafi hala dakta unconditionally kiloma Karbi Anglong tumas council tu mangkala ka amenang along le lu pose matha pen pijer along le tame tong se kot pen harli pom lo pulo tang te Karbi Anglong arat ke lake tim Karbi Anglong che beding nang pulo ke me tum hang tarang gerji lape tum klarda pen kanen jegam tum mate nilhin pen ka ke fetame niche ber Karbi Anglong tu mas kan film mate tim Karbi Anglong tu nili tum kache song tum phanang tum hotur pron che man na che kamri nili na churi kan tum mala nang hotur pron che kamri muthi nang tum kache char dam dia dim nil tum nang kache char dolo nang tum ke claim sai ke deng pon mate ke claim pon bang tum claim pon bom lalu pulo dang te ilu tum si jingrupet de lo re phan rai kom pon lo pulo dang te lada ke Karbi khai fi ka ching thurji Karbi khai fi lada pang ke ka paprang ji lasi nang tum hotur bang che kamri la pen ke bang jelang ni tame nil tum karena chunuria teng pen tum na pak lang pora teng pen nang tum long le he puche krong payment on vijer long ni tame tum eviction pe pram lalo te tum ta ka che song na gang tom la pen tum han fi kai ke mel tum hirjumi ra Karbi Anglong rat nang hirjumi nang jupi ber ko lalo la fi am ngi fi tame le ningarong kali konda cloud da kalam lo tame ili tum Karbi khe along le ing bodet pen non put hot ka chelong tu la so ningkarong ningkareng me la bang so kati pini kira so mai phano la ithilo pen theni bangke ile tum chesong lo la pen ajab thiblo ile tum chipatin ti tum tangte ile mangke pachun bun puti ga swang thek bang lang la si ka chesong pen chunchi fo bangke tum kan do ga la sathi den la pen ini Karbi Anglong termas council kacari ang hoilong kang itu phan tele jurupa jilo abinong kelang itum ke claim nang arpulo la ke alang itum pini mingring no pene claim ko honu palilo la ke claim nang arpu bek no sitame ke claim nang arpu bek lo pubai pis tame claim da por la ke chok no meselo choro lo itu mungkin kan bangke la pen dak dolang te bok terai la sade phangso long det ko te bok terai da ka pa jong ni ko long itu pila hat di purong suti mat ta ka dolang Karbi tum pini apota che oddong nilong lelu pu alam si pucot se tadak kacirai mate dokhol pu bang kacirai bang la ke komane ke che so si bini ka hadak itu tapu sondo la di ken neng do pilang hot ke ta pini bang ke it hevet le pini jasemet Karbi Anglong rat bang ke iltum ningreng mesen kan do na iltum kace song ase yang tong bang ke pini Karbi Anglong termas ka ta arjulo abinang kop no dan chula chundet lo
lapen la poson ile tu ka cepat jawabnya hai do lang pot si song nang lah akan picu nang lah lah lo kasi pini la so ajo ini si pini rangkaian mai phalo lapen kaprek alam kesan kapajin ni do lang kasi men asong men aku tu jatuh itu makang itu tu lah si anu kaprek itu pan ketan pon tuji pan ni apor bang polo ningkan thongkep sose non heta lang li kisah ho pura ningkan thongkep sose labang so Karbi Anglong le komane aphang cho hemalong le ke ende to bangkali kithi de to gali jasemet bangke Karbi Anglong le si kithi Karbi Anglong le si kacerai bor ipu hala so sian ning pung pen si Karbi Anglong kang pi ben rat thur paklo Karbi cepat thi Karbi kace song party song throm chiku pepin pen si ar jap nei hala bang so kace song pen pini ke cheng si ilidum ang the kace theklong ke hayang the kace theklong klo tang pe hala bang so la non pini eviction ke claim ki chundet hala bang lo lapen hala solong ma jasemet bang ke jok wan la puda kalilang lapen le ke jok dedi puda kalilang poi phit pus tame Karbi Anglong song hampang do an komane kace song nang ke lidunun e tumna dolo komane nang ki dundi tumna dolo komane ke nangka solsa do to mana dolo tame hala so bangke alang litum ni dopo puda hala bang dum thelo lapen alang litum chorolo lapen nang part bang be Karbi Anglong prek jama song long hampang long ke klom ratcharia song long ke kleman bang pupi do ana phan tame lapen jasemet pep Karbi Anglong termas council kachari tuman samin tum pen bang sia kiro bang bilo tasi Sitame ilitum ke pini alang litum eviction claim detlo chorolo alang litum han pini eviction claim detlo chorolo lapen archudar cholo lapen pathelo stame pena dik pen ke claim ke dam nang lang do piklang hala jong si ke claim kli ang thek long kole te pin ke jong lipo ningje lipo ke therma ke therji kupima karbok ji ka chiningje meme henonu ka chipu hala bangke chipunang kokpo athe pini ilum lang nang klotang de non medak sarthi thang cholong lelong bangela so 100 ke ningkan thongkep isi ban mange therak meme ka therak meme bangke pini Karbi Anglong long non jong si long le lang kulote lang kang pi pen ke Karbi Anglong phan ke pini long le cherai thiplo pini dak lang nang pune bothat lang so long ke pini bothat lang so ke hap phusar pisar ni ben alun lam do et long si pini bothat lang so ke pini Karbi Anglong ali punang nang cheng tang lo pini ke phelang pi long ta pini departmental along le mukhalong apir thiben cherai ja phala puson na do tang lo lasi ahok pet ke lanon edon bet along le pharmacy ili tum ke haitang ningkan ko andong ni stame hala so bang pat la edon bet joini election ka pat tunik thedet ke hala ke isi ben ke terak tami me ring tami me stame punon ta chun det lo hala son thot si non dak lang na ko le sar the phangcho ahet adung het tami hadak sitaram pal podo hala ke Chandra Singh dera mate Chandra dera along le hala dak chiri kepso se hala bang so long le alang le dak sitaram pal tame cherai bor idet dolang la dak la bangke lanon sar the phangcho along le adung het lo hala het si dakla jiri solong da do lang mi pigi dam tora kung hala dakta departmental lem hala dakta soil along le do hala dakta ang tanpen kiche ki bi sutum si aha dakta hala solong le long cherai bor idet penak ana dang ajam hadak ko si hala tami eviction bang non mat kem serak nang bothe aron riben sala dakedo hala son thot si pini non lang nang pulutang de dak phelang pi thare hidia dunglo dakla e hospital adunglo hala dak het tame dakta kheruni girls school along le do hala girls school along le along kacerai bor id data bangta hala tong sokot pen eviction claim serak nangko ilitum pini lang nang polotang te Karbi atum ke do ke thaga dim lo polotang te Karbi bole jong he selen agli hinglen jong he kachiru ka charnap dami Karbi aju pun eviction claim dadi aron re si ke do hala son thot si konasi aron re ke do mahala dak mangke claim nang po jasemet belasi ke claim nang lang dolang la pendele ke chok det ki chun det la puta kali la penan par bang tame ilitum rolo pathelo alang du chorol stami pena abdik pen jong si ke claim kapang kre jong si dokok polotang te hala dagai kache song ing tonte ke dam tangan di pen koson si konasi kache song angdeng ke do boma la son si ke lang jilangan di dar kache song angdeng kon bom pothe jasemet ke la PGR bijara kache song ke non anta ke Karbi Anglong termas council ke claim ji angring itum theklong delang lang nang polotang de hara BGR long bang ke non anta notice ki pike helop pigelam lo non anta circle office atuman circle office ara atuman non anta thangnat isi alo kapa jirdam kapa lidam hal son dekin theklong lelang lasi taram bomlo nona bangke Karbi Anglong long bang Karbi si ke cepat helo long le alam ki helo kapatu silo pini bol
border long lang nang kulotang Meghalaya long ta itum isia border lam ki longle lam ki pini Meghalaya long itum longle lam ki pini dak inter district long ta hala dak border long ta la dak ta pini bothat lang so son ke pini ke Karbi Anglong kali punang pu etang lo pini son dak phelang pi long ta meta forest bojaran ta penang anang ke pet sangti nang ki purang kanggu Karbi Anglong nang ke pet hason theklong tang si longle lam ki helo kapadu silo pod nang si jasemet pike Karbi sigi thurlo la si hala so Karbi karjap ki thurong mangke erset prumset akache song ke dowek ji la ke phong tara monglo la si tin Karbi Anglong tum handami pini alang tum keropen ning kapat he ben koson si tum ser apo ho ben karaki ban kache sigma koson si nilitum kapat he manping kap ki piji ban kache sigma hala so manping ilum kapat jir kapat he alang tum manping ki pi ke bang jilangan nita alang litum la soteng ben isi positive mate ke misen nang thek kapat doji ben ke claim ke dam masi ning khelo la penan par bangta jasemet pet ethe nilihin ben ki pugang tung ben Karbi Anglong long jasemet pet bangke ilitum ke non ahok pet bangke Karbiatum cheparoka thaina hok tabi jat a hinta iluna lampen jenglok pirthe longli phelang jakong horang na hokta ilun cheparo ka thai betami Karbidum kache sorsa kache jong non bisarlam la solong Karbi cepat henang pula bangso kache songlong hala bangso kache songlong kalili kalang lang komande ke methang jungjung ale phan tang ho komande ke ha kapre a song ke sengi tang ho ha komande ke tangka endep tang ho hala tumke bang methang jungjung ale phan se kache song prek jam la person kache song kachi putot hala kacar bok hala so bang penang do la si hala so bang ke nitum ka ke da pubong lo pini ilitum lang nang pulo de la so kache song ang thun do ko join si pini sar the phang cholong le ningkan thongkep peng kyun e ang deng ta pini la so ang deng nang chun dat lo pen pini alang litum dak phang cho hem lo mate indut Karbi atum si hala bang so long le bang ke pini chelong lo kangbo tang long le si chelong lo apot si hala bang ke itum lang nang pulo de si pen bang ningarong lo hala son thot si ilitum pini jong hele jungjung ale phan putame pini ang deng da theglong bom lo pini jong hele ko mane tangka endet jong hele pini ko mane party mehang kapat thegi song mehang kate meme hinono jong hele ning je poi pitame jasemet kache song ang deng ke theglong bom lo lasi hala kaning je ki putnai pudun tot kaning je tot aning ke chata hinotum antame alang litum da ning chirui do noi pusin tum chuning rigang tum lo ninga klong pen alang tumane ning chirui do igra hala bang so kache song long jong si ilitum long konani ke chok che ke le do kok pulutang thena pa keng noi wang noi alak na ar jap noi alang litum claim rapet dam rapet men bidi sore son suri do antame che than timu men si ke claim ke nam kapang dangi pone panta nilum chowar cholangi kolasi ke jeng si ke hayang theke la lo lasi ang thek bang theklong la son thosi Karbi Anglong kang pita kache song lapen ining klar sap pen jong si kache song kolotan ki un eda dia son ke thangna tan litum long ave lapen unwek ji lapen chunwek ji lapen kelang ji langan ni bangna Karbi Anglong arat ta anso sesi hala bang so isia tomon ke mena ke jabi phan rat bang ke thur po lapen nang bar po si nethelo ning thelo lapen an part ame Karbi Anglong utul mas council tum tami isi ning kirui do pen pini son thot si kelang ji langan ni ta Karbi phan anse Karbi mana peng kapat do je phan Karbi arahi Karbi amahang kapat klarji phan ke alang litum ke kam che jor pon pusi ni litum hin pen ning thelo te bok terai alom alam lo derak phelang pilong si non daka kisung alam lo non sar the thang cho long le son thot pini non lang nang kulo da dagla Sitarampal Chandra Singh dera long leta cherai bor idet lo pini dagla khironi girls school long le dong cherai bor idet lo departmental and soil conservation long le hala da cherai bor idet lo son thot si dak litum long theklong expedition chairman ake hai dagla e Dhon Singh dera long le tamel dagla phelang pi krong thomalong lo la daily bazar la phelang pi hi thi long mate la dak mata hada kaprek prek akki chitum se dak long le bang cherai bor idet lo hala so bang si hok pet bang court pen da case ke high at lo hada court pen case chedan et ke high tang lo tamen anta hala tumhan ki plung ji ki thurji bhan ke non athang na ta angring bang abelang masi bang si non dak ta cherai bor idet lo si hala so long kala kadok we jok jak la non akisung angdeng do an bang dai tumang che than lo si hala so bang ke tim Karbi Anglong atumang jasemet pet council kachari atumang tong sokot pen la sobang claim serak nang po athek jong si ilitum ke kache song ang deng mang deng pon bompo non ili jasemet hala aphang kache song ang deng hala son thonang deng si non niphai isi hini ke hanjang lang solong tum ni pharman che song po lapen det niphai kep pen crazy bang ke denarong che song po lapen phot throk bang ke hawar ke hatlong che song po lapen laposon si manjalong tami tum niphai inkoi lam che song po laposon si tum kache song ke ang deng la si dam bompo la si rat kache par ju rat kache patera mai bang la si damit bompo la si tong sokot la dak tong la so akisung pen pini ke jok long hala ke jokar ni bang ke am sa akisung alam kache than long pen abar sailong mai puthot ra phan mangela so bang se pachi lo lapen tim Karbi Anglong lapen jasemet council kachari tumanta la so bang se phong so chuning report le thot lo উপস্থিত কাৰ্বি সন্থাৰ নেতৃবৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ বন্ধুসকল আজি সংবাদমেলৰ মূল উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰাক্তন বক্তাসকলে ইতিমধ্যে ক'লে আসল কথাটো হ'ল যোৱা 30 বছৰ ধৰি খেৰুলি অঞ্চলত বসবাস কৰা সাৰ্থী ফাংচো নামৰ এজন ব্যক্তিৰ 21 বিঘা মাটি
বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে অবৈধভাৱে দখল কৰি বহি আছিলে গতিকে এই 30 বছৰীয়া আইনৰ যুঁজৰ অন্তত আজি স্বাৰ্থে ফাংচু ন্যায় পাইছে তাৰ মানে আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তাৰ পাছত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ DC SPৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেজিষ্ট্ৰেট বা আমাৰ স্থানীয় যিটো খেৰণী পুলিচ ষ্টেচন আছে ইয়াৰ ওচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অসম পুলিচ তাৰ পাছত কামাণ্ডো বাহিনী ইয়াৰ উপৰি মানে ধৰক বেটেলিয়নৰ যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছিলে উচ্ছেদ অভিযানত আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আজি এই স্বাৰ্থে ফাংচুৰ মাটি উচ্ছেদ কৰাৰ কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে যিদিনাৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীন পোৱাৰ পাছত সংবিধান গ্ৰহণ কৰি সেই সংবিধানৰ মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ চলি আছে গতিকে এই সংবিধানত তেই লিখা আছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ ওপৰতহে মানে ভূমিৰ অধিকাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যস্ত কৰা হৈছে সাংবিধানিকভাৱে গতিকে ইয়াত যে বাহিৰৰ পৰা আহি কোনো ব্যক্তিয়ে যে অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰিব নোৱাৰে আজিৰ উচ্ছেদ কাৰ্যটো প্ৰমাণ কৰিলে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কাৰ্বি আংলঙত বাহিৰৰ পৰা অবৈধভাৱে আহি ইয়াত যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক যে উচ্ছেদ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব আৰু অধিকাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছে সাংবিধানিকভাৱেও বৈধ তাৰ পাছত আইনৰ তৰফৰ পৰাও যে ন্যায়সংগত এই কথাটো আজি প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এই মানে ট্ৰাইবেলৰ মাটিত বাহিৰৰ পৰা আহি যিসকল বহি থকা ব্যক্তিসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি এই আন্দোলনত যিসকল জড়িত হৈ আছিলে আমাৰ ৰাইজ সেই আন্দোলনকাৰী ৰাইজকো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই আজিৰ এই সুযোগতে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলক এটা আহ্বান জনাব খোজোঁ স্বাৰ্থে ফাংচুৰ নিচিনা বহুতো আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলৰ মাটি পতা থকা স্বত্তেও বাহিৰৰ পৰা আহি অবৈধভাৱে বসবাস কৰি ট্ৰাইবেলসকলৰ মাটি দখল কৰি থকা বহুতো তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে বহুতো এলেকা তেনেকুৱা অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে সেই এলেকাবিলাকতো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে একাধিক্ৰমে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযানটো তেওঁলোকে চলাই যাব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে আজিৰ এই জয় এই 30 বছৰৰ আইনৰ যুঁজৰ পাছত আজি স্বাৰ্থে ফাংচু ন্যায় পালে এই আন্দোলনত জড়িত আমাৰ যিসকল ৰাইজ আছে আন্দোলনকাৰী ৰাইজ তেওঁলোকে আজি জয়যুক্ত হৈছে আইনীভাৱে গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলো আন্দোলনকাৰী ৰাইজ আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুজো যে ব্যক্তিসকল যিহেতু অবৈধভাৱে ইয়াত আহিছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ইয়াত আহি মাটি বাৰী কিনাৰ যিহেতু অধিকাৰ সংবিধানে দিয়া নাই গতিকে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'ত যায় ক'ত থাকিব সেইটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় আৰু এইটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে সেই দায়িত্বটো ল'ব নোৱাৰে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ দায়িত্ব এইটোৱেই হ'ব যে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি পেলাই য'ত যায় য'ত থাকে তেওঁলোকে সেই উচ্ছেদিত ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত হ'ব এইটোতো তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিত তেওঁলোকে পুনৰ যাতে সোমাব নোৱাৰে যাতে বেলেগ ঠাইত কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত মাটি বাৰী লৈ পেলাই যে অবৈধভাৱে বহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু অটোনমাছ কাউন্সিলেও দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণেহে আমি আহ্বান জনাইছোঁ